Ndi khou tama u swika khavho dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Jesu. Ndi vhafunzi vha musanda vho ntikedzeni Sikhwivilu vha The Living Gospel World Mission yo rangiwaho phanḓa nga vhafunzi mma vho M.E. Ragimana u bva fhaḽa Tshilivho. Hone ndi khou swika khavho ndi tshi bva ndi fhaḽa Mpheni vhuṱuwa nga Dzebu kha ḽa Davhana. Ndi khou ḓa khavho nga vhege heyi ya Paseka, vhege ya mupfuluwo muhulu we vha Israele vha u ita vha tshi bva Igipita vha tshi livha Kanana ḽavho. Ndi khou ḓa khavho ndi tshi tama uri ri yo wana mafhungo ende a ṋea ṱhoho ya uri mafhungo maṱanu a ambiwa nga Yesu Kristo musi e tshifhambanoni. Ndi tama uri vha zwi pfesese na u zwi ḓivha zwa uri musi muthu a tshi amba mafhungo nga tshifhinga tsha u fhedzisela tsha vhutshilo hawe a vhesa a ndeme. Kha ri yo ṱolela tshipiḓa tsha vhuvhili tsha musi Kristo Yesu kha bugu ya Luka 23 verse 34 a tshi amba mafhungo a tevhelaho: khotsi vha hangwele ngauri a vha ḓivhi tshine vha ita. Kristo Yesu u khou amba o sedzana na vhathu vhe vha murwa, vhathu vhe vha musema, vhathu vhe vha muvhamba, vhathu vhe vha mu pomoka milandu i si yone, vha amba vhuṱanzi ha u mu zwifhela, vhathu vhe vha ita zwoṱhe zwi vhaisaho muthu. Fhedzi Kristo Yesu u bula maipfi a khangwelo uri kha mudzimu havha vhathu kha vha hangweliwe. Nṋe ndi khou tama u amba na vhone ndi ri khangwelo ndi tshithu tsha ndeme. Zwi a dina, zwi a vhavha u wana muthu o hwala muṅwe muhumbuloni wawe, mbiluni yawe, a vhuye a ḓigane a ri houḽa a thi nga muhangweli. Zwi a vhavha u tshi wana vhathu vha vhana vha musadzi vha sa ambi vhoṱhe, vha sa dalelani ngauri muṅwe o vhuya a khakhela muṅwe, zwa ita uri vha sa hangwelane. Zwi a vhavha u tshi wana mashaka vha sa dalelani ngauri muṅwe o khakhela muṅwe. Vha hashu ri kha shango ḽine ra khakhelana. Vhavenḓa vha ya zwi amba vha ri vhathu ndi ṋanga dza kholomo, vha ya kuḓana fhedzi vha ḓi ṋanzwana. Nṋe ndi khou tama u amba navho ndi tshi tama u vha ṱuṱuwedza uri u hangwela ndi mushonga wavhuḓi wa vhutshilo havho, ndi mushonga wavhuḓi wa uri vhone vha vhe na mutakalo. Zwi a konḓa, zwi a vhavha u tshi wana vhathu vha muṱani hu munna na mufumakadzi, hu vhana na vhabebi, u tshi wana vhathu vho farana nga mbilu. U wane muṱani khotsi a tshi nyaga u amba na mufumakadzi wawe ambe nga kha ṅwana ngauri vhathu vho farana nga mbilu. U wane mme a tshi tama u amba na mukala wawe ambe nga kha ṅwana ngauri vhathu vho farana nga mbilu. U wane vhathu vha tshi thoma u amba musi hu na vhaeni, vhaeni vha tshi ṱuwa, muṅwe na muṅwe a vhuyelela kha khona yawe ya u sa nyaga u amba na muṅwe. Vhashu u hangwela ndi tshithu tsha ndeme kha vhutshilo, ndi dzilafho. Shango ḽi khou lila, ḽi khou mvuruma malofha nga vhathu vha songo hangwelanaho. U ya wana vhana vha tshi khou vhengana ngauri vhabebi vho vha funza uri makhulukuku wa mukene vho dzhia kholomo dza makhulukuku waṋu. Wa wana vhathu vha si tsha amba vhoṱhe kha dzinndwa dzine a dzi ḓivhiwi, dzo pfukiseliwa kha murafho muṅwe dzi tshiya kha muṅwe murafho. Vhashu Kristo Yesu uri funza nga mulaedza wa khangwelano. Heyi vhege ndo vha ndi tshi ri kha vha ḓigudise u dzhena kha mafhungo a khangwelo, na vhone vha tende u hangwela muṅwe muthu, vha tende u ya kha mudzimu. Ndi ngazwo Kristo Yesu a tshi funḓedza vhathu u rabela kha thabelo ine ra i vhidza uri ndi thabelo ya murena. Hone hu no uri ndi thabelo ine ya funziwa riṋe kurabelele uri hangwele milandu yashu, vhunga na riṋe ri tshi hangwela
hangwela vha ri na milandu kha riṋe. Vhashu hu na vhathu vhanzhi vhane tshi tshipiḓa vha sa tambe u tshi bula ngauri vha ya zwi ḓivha zwa uri vhone a vho ngo hangwela vhaṅwe vhathu. Kristo Yesu o funza vhafunziwa vhawe a ri musi ni tshi isa dzi thwala dzaṋu thembeleni, arali na zwi elekanya uri na mafhungo na murathu waṋu, siani thwala ni humele murahu, ni thomeni ni pfumedzane na murathu waṋu, ni kone u vhuya ni tshi ṋekedza dzi thwala dzaṋu. Ngani? Ngauri khangwelo ndi ya ndeme. Musi vhono vho fara muthu muṅwe nga mbilu, vha thivha dzi phaṱhutshedzo dze dza vha dzi tshi khou tea u ḓa kha vhone. Vhone vha itisa uri mudzimu a vusevho milandu yavho ngauri a huna muthu ane nga eṱhe a nga kona u ya phanḓa mudzimu. Roṱhe ri ṱoḓa tshilidzi, roṱhe ri ṱoḓa mbavhalelo, roṱhe ri ṱoḓa khathutshelo khulwane ya mudzimu. Nṋe ndo vha ndi tshi tama u vha ṱuṱuwedza uri afho hayani vho dzula hani, vho dzula hani na mme a vhana, vho dzula hani na khotsi ya vhana, no dzula hani na vhabebi vhaṋu, ngauri ri na vhana vhane na vhone a vha koni u tshila zwavhuḓi na vhabebi vhavho ngauri vho vha fara nga mbilu. Vhashu ri a khakhelana ri kha heḽi shango, ri a vhaisana ri kha heḽi shango, fhedzi ndi uyo muthu ane a kona u vha na tshilidzi tshihulu tsha u farela uri a kone u tshila zwavhuḓi. Hu na vhaṅwe vhane na vhone vhane a vha kona u ḓifarela, tshi a tshinya tshenetsho tshi a tshinya honouḽa musi wa mbona tsikidzi na ṋamusi ha thu ḓifarela, ha koni u takuwa tshimbila a ṱharamuwa ngauri mini? Ene muṋe ha koni u ḓifarela. O amba a tshi isa phanḓa mudzimu musi a mutendi a ri ndo tshinya ndi humbela pfarelo, mudzimu a mufarela fhedzi ene muṋe ha koni u ḓifarela. Khangwelo ndi ya ndeme kha vhutshilo, i itisa uri vhone vha kone u vhofholowa, vha kone u tshila zwavhuḓi. Kerekeni vha tshile zwavhuḓi musi vho farelana. Vhatendi a vha tei u farana nga mbilu, vha tea u amba mafhungo avho, vha khathutshelana, vha ṱuṱuwedzana, vha bvela phanḓa na vhutshilo. Kristo Yesu o vhudzisiwa mbudziso uri wa hanga a tshi nkhakhela ndi mufarelo kangana. Petro a tshi vhudzisa iyi mbudziso o vha o vhona unga i ḓo leluwa phindulo ya hone, fhedzi Kristo Yesu o ḓisa konḓaho uri ndi tea u hangweliwa 70 times 7 zwine zwavha zwi tshi khou itea nga ḓuvha ḽithihi. U tshi khou tea u hangwela muthu ane a khou ḓa tshi ḓi ri ndi humbela pfarelo kha ndi fareliwe. Kristo Yesu o takula tshikalo hetshi uri ri zwi pfesese uri mafhungo a khangwelo ndi ya ndeme, a si o tambiwa ngao. Ri funa u zwi dzhiela nzhele uri ri vhofholola riṋe vhaṋe musi ri tshi hangwela vhaṅwe vhathu. Mabulayo manzhi ni khou itea shangoni a khou itisiwa nga vhathu vha songo hangwelanaho. Arali ra nga tenda u fara khangwelo miṱani yashu, miṱa i ḓo takala, vhana vhashu vha ḓo takala, vhabebi vha ḓo takala, mashaka a ḓo takala, lushaka lu ḓo takala, shango ḽi ḓo kona u bvela phanḓa ḽa vha na mulalo. Nṋe ndi khou tama u vha ṱuṱuwedza uri kha heinoni vhege ndi vhege ya vhuḓi ine na riṋe ra funa u dzhena kha khangwelo yo funziwaho nga Yesu Kristo uri ri hangweliwe. Ri tea kha mudzimu ri ri murena na riṋe ri vhatshinyi, kha ri fareliwe, kha ri ponyoke kha tshikwekwe hetshi tsha Saṱhane tshine a tea u dzula o ri zhaka ngatsho. Ra humbela pfarelo uri ri pfuluwe na riṋe, ri bve kha vhutshinyi, ri dzhene kha vhutshilo ha mulalo na mutakalo. Ri kona fhedzi u bvela phanḓa naho musi ro ita ro hangweliwa, ro hangwela vho na vhaṅwe vhathu, ndi hone vhutshilo hashu vhu tshi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Nṋe ndi tama u vha ṱuṱuwedza, ndi tama u ni ṱuṱuwedza, a zwi ri vhuyedzi u fara muṅwe muthu nga mbilu, a zwi ri vhuyedzi u sa hangwela. Kha u hangweliwa na uyo ane a ḓi ima tshi riṋe thi ngo tshinya tshithu. Muthu kha ḓi vhofholole ene muṋe, musi u tshi mu farela u ya ḓi vhofholola iwe muṋe, wa bva kha jogo heyi ine Saṱhane a tama u hwesa, jogo i gogonaho, i itisa uri nawo wo eḓela u tshi phaphama u ḽe mbilu. Ndi vha ndi tshi tama u vha ṱuṱuwedza, ndi tama u ni ṱuṱuwedza uri kha ri tshile vhutshilo he Kristo a vhu ita ha uri ndi a ni hangwela naho no tshinya. Nṋe ndo vha ndi tshi ri muledza we kha vha u fare zwavhuḓi, ndi hone muṱani ḽi tshi ḓo lala, ndi hone shangoni ḽi tshi ḓo lala. Vha vhe na vhushaka havhuḓi na mashaka avho nge vha vha farela, nge vha vha hangwela. Vhaṅwe vhukonani ho vha hu ha vhuḓi, fhedzi vho ḓa vha khakhelana vhukati. Nṋe ndo vha ndi tshi ri kha vha vhu vusuludze, vha ya zwi ḓivha uri vha mu ṱoḓa khonani yavho, ni ya zwi ḓivha uri ni ya mu ṱoḓa khonani yaṋu. Vusuludzani hu vhushaka nga u dzhia ḽiga ḽa u hangwela.
mathabamano ni a ḓuvha ḽa ṋamusi ni tamo vha ṱuṱuwedza uri kha vha vhe na muya wa u hangwela. Ndi tshipiḓa tsha ndeme tsha Yesu Kristo a tshi bula musi a tshi amba a tshi ri kha murena khotsi vha hangwele ngauri a vha ḓivhi tshine vha ita. Nṋe ndo vha ndi tshi ri kha vha mu hangwele naho a tshi ḓivha tshe a ita, kha vha mu hangwele naho o to ita nga khole, na vhone vha tshi zwi ḓivha uri o ita nga khole, kha vha mu hangwele vha tshi itela uri vha ḓivhofholole. Vha hangweleni ni tshi itela uri ni ḓivhofholole. Ndi a tenda uri mulaedza hoyu u ḓo swika zwavhuḓi, mulaedza wa khangwelo muyani wavho muyani waṋu. Ndi khou rabela Kristo Yesu mudzimu wa maanḓa oṱhe, Yehova vhone vha ya tshila, khe mafhungo e vha a vhea muyani wanga uri a swike kha vhana vhavho, uri miṱani yashu ḽi lale, zwikoloni ḽi lale, lushakani ḽi lale. Mudzimu wa maanḓa, mudzimu vha re hone, kha vha farise kereke dzashu uri kerekeni ḽi lale. Vhana vha mudzimu vhana vhavho vha tshile vho farelana vhunga vhone vho ri funza vha kha vhuṱungu vhuhulu, vha ri funza mafhungo a khangwelo, mafhungo a u hangwela uri ri kone u vha vho vhofholowaho nga Yesu Kristo a tshilaho. Muṋe wanga ndi kumedzela uno na uḽa, mudzimu wa maanḓa ane a khou dzhia ḽiga ḽa uri na nṋe ndi a farela murathu wanga, ndi a farela khaladzi yanga, ndi a farela mufumakadzi wanga, ndi a farela mukala wanga, ndi a farela vhananga, ndi a farela nnyi na nnyi ane a vha uri o nkhakhela, ndo khakhelana naye uri ndi kone u tshila. Mudzimu wa maanḓa, mudzimu vha re hone, kha vha zwi ite vha tshila u rendiwa na u holiswa dzina ḽa Kristo. Amen.